I veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Ja sam Lazar Matić, neobičan lik. Ja do sada vjerovatno prvi put snimam posle ponoći zato što snimao sam ja na kanalu Svoje strane istine u 2-3 sata ujutru, ali sad prvi put na ovom kanalu snimam posle ponoći jer inače nisam imao vremena, bio sam zauzet čitav dan. Tako da, eto, pretplatite se na moj drugi kanal i ostavite like na ovom videu. Naravno, ukoliko želite pozdrav u videu, možete se pretplatiti na drugom kanalu. Ukoliko želite, zapratite me na Facebooku i Instagramu. Na Facebooku se zovem Lazar Matic, a na Instagramu se zovem lazar.neobičanlik. Tako da ukoliko želite pozdrave ili me zapratite na drugom kanalu ili na Facebooku ili na Instagramu, bilo kako god možete me zapratiti na svim tako da eto, i mislim da možemo da počnemo. Da, kao što sam i obećao, danas počinjemo nov serijal, bit će mnogo zabavnije. Taj serijal će se zvati Greške u TV serijama. I pre početka želim samo da kažem da vam neću ni jednu od svih pustiti, jer nemam dozvolu da puštam bilo koji isečak i radi autorskih prava, što isto nisam radio i sa Prljavim šalama, ali sam zaboravio to da vam kažem. Danas ću vam predstaviti greške u seriji Crna hronika. Ukoliko ne znate tu seriju, sad ću vam opisati malo ću vam nešto ispričati. Crna hronika je bosansko-hercegovačka serija koju možete pratiti na kanalu Federalne televizije i na YouTube kanalu. Tako da, ne na YouTube kanalu Federalne televizije, već na drugim kanalima. Serija prati dvojicu Bošnjaka dvojicu policajaca, Srbina i Bošnjaka koji ih je razdvojio rat i oni se žele suprotstaviti organizovanim kriminalcima u potrazi za Titovim prstenom. Serija ima 200 epizoda i 3 sezone, nažalost doživjela je pad. Više o tome ćete čuti u nekim narednim serijalima i tako to. No bilo kako god sve to stajalo, serija ipak ima malo greškica i pre svega da kažem da ja protiv nijedne serije na ovoj mojoj listi ništa nemam protiv tih serija, već samo moramo razjasniti neke greške koje, na primjer, nisu od nekih gledatelja došle u interes. Naravno, napišite mi u komentarima da li ste vi od neku od ovih grešaka primetili ili da li ste uopšte gledali ovu seriju. I naravno, podijelite video sa prijateljima. Počnimo. Ovdje ću vam predstaviti 4 greške i sad krećemo. Prva greška je ta što se u nekoliko kadrova vidi mikrofon, što se isto dogodilo u seriji Viza za budućnost. Mislim da znate tu seriju ukoliko ste gledali na RTS-u i Pinku, ja nisam, ali sam samo pročitao na Wikipediji. Druga greška je u 181. epizodi. Boris Filipović dolazi da izvuče ćerku dolazi u kliniku da izvuče ćerku sa odvikavanja, no i on traži ključ sobe broj 201, a uzima ključ sobe 210. Otključava njenu sobu i izlazi sa njom, no dok on sve to radi, taj ključ stoji na pultu kao da ga nije ni uzeo. Druga greška
Pardon, treća greška, u 196. epizodi se prikazivalo za vreme rata kada je Maja bila mala, a spominje se i da je ona rođena 1980. što donosi činjenicu da je ona imala 12 godina za vreme rata. I zadnja greška je u 198. epizodi se vidi jedna od kamera koja snima seriju. Tako da, eto, to bi bilo to. Nadam se da ste uživali. Danas će ići na s one strane video, na s one strane istine video, nadam se. Zapratite me na Instagramu, YouTubeu 2 i Facebooku. I možete me zapratiti na Twitteru, nadam se da se isto zovem Lazar Matić, iako sam aplikacije izbrisao, ali imam nekako taj nalog, još uvijek mi to stoji, mada nemojte me još zapratiti na Twitteru dok ne saznam kako se zovem, a kad budem saznao javit ću vam kako možete doći do toga, tako da vidimo se u idućem videu. Veliki pozdrav. Shift 2.34